lawak lah kam. Ya kapagaman sa mo iwas sa tengah hadu di sini semangat. Jok lah. Makanya ku kira kerja kagak parang. Apa duit muat ni ku? Ya kina pamamansa na kapagaman sa Usah sepoi-poi wi. Lagi Cina nya kena uang gede kon di janji. Itu ku cik. Kerjaan muat. Tapi ka magangalalap cukup ji kau ko suamungan kam. Ji, nya nama. Ya api na tekani ko no. Tekani ji naman. Ki kadu terpaksa. Kunci luku. Luku je lah na. Buat baik. Panasin kan? Bangi kam yo. Musa buah lagi. Buah lagi. Tidak ada mungkin akan memansaman kam. Memansaman kam dia. Ya ke kepang mana kam? Bang! Bang! Beli iwa muat! Agak. Balak-balak iwa je! Iwa api na. Iwa kerisin sama iwa tambak! Apa cak ngakunya bakang ni? Api dak masang bubuk ke dan ko. Muat! Uas nyanyi upan siya ni holon! Tuh, iwa api ni ba? Iwa tambak! Kau tampak ke buah. Oo. Wang balak iwa menji. Oh, balak-balak. Ni iwa kerisin! Pandai abang nenong jim, iwa ji bebai pi bakas ni. Api tenang na ba? Dina ji bebai. Sa kana. Warnanya pink mana? Okey bakas. Ki bakas kan warnanya halum toreng-toreng. Oh, yo hak go kecil. Nah, anji. Ni je bakas je. Bakas. Okey ping-ping go kecil. Iwa bebai ko ji pira harganya? 25 kau bang, 25. Sina 25. 25 apa? Bebai je lah. Yo, api bida na babay sama bakas lah. Ji. Ni mukha 15,000 ka bang telo barongan. Telu. Unyin anji. Di 10,000 wah. Ni 10. Ni 25. 25. Unyin 10. Ah. Anji. 15. Jadi pira unyin ni? 30. 30. Hitung pemakai jaki, mau Hitung pakai hitung jaki. coba. Oh. Tambah selawi. 30. 30. Nah, aduh 30. 30. Manci kau sudah. Ya mapan yang hitung. 30 do yo. Magapali ko do kuti. Nyanyi kebuyan ng main-main kanya gawala. Lain je ipan je. Hindi nga sa upane wala tiyan lah bang. Ilan ni kunji beli ji 30 kalau untuk lamon ni kunji. Naman kinaman uwan lah pakai kumudot ko na depi. Ingilian naman di sa iwa tu mesol. Terus pepandayan ni ko. Nanca mesal lapi muat ne. Nanya Eh. olan bako na dak. Haga kembali ka muat kado. Naga os ketawa. Oh, kidangnya jali iwa lah harus teliti. Oi, mama kunji, abah kunji sa. Jadi segala macam kadu paham dah ya. Harga iwa bebai. Iwa bakas. Hasil tu Hasil temesol, hasil tengjala ya pandai nenong ne mak sembarangan muan. Hak ni ko agak nudi-nudi. Uli ki iwa temesol jama iwa tenjareng udi sumang. Mang. Ki iwa tenjareng yo. Kepak 50,000 tu beli. Oh, uli yang ngeli. Ini apa ni nak? Nah, Nah, cuba apa? Yo lagi seger ya lah bang. Cuba apa ambau apa? Nah kan? Ambau nihil kan? Iyo. Nah. Aduh melima lah. Dang lamon negay sige keturuan lah. Jadi pira do ni sa? Yo 30. Nakado ki dikeni ko ni ko 20 paku. Nama dah tu kena mana. iwa temesol Iwa temesol. Iwa temesol bisa deh. Benyek daging. Dekat bang ni helau bang. Ya kepalau mo ne. Ya si kamsa mak sembarangan man harganya Sembarangan. kisah ngonna baca kisah kamesol gawo kita Oh, ngonna. kado ki Dang 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 ni dang dang. 20. 20 ya? Dang dang api ruginya. Nah, ado baca kemesol nanggalan man. Aduh nantu. Kuang puluh. Ni ka iwan na sa. Kamu keturuan ng duit muat. Lagi kemesol ka. Api iwa ngonna. Nakado Selawi gawa Selawi. Ay, Enggak. Tukon 1,000. Pira jadi ne? 24,000. Jaga nama kado. Ah, dirang ki. Ada mesol. Kuana sa. Nakado 20 ja. Penghabisan na yo. kena
Aduh untung balak aja luang puluh na. Boleh ha. Aduh ko penyana mo si kemak paham. Ang maya ka dah. Kinang seger ya? Yo segar. Nah, pokoknya agak nyuruhin pedas man. Ni ko. Kejual ko at kapanya sa. Jual ko yung anon, bang. Oh. Sa upan terus banggil kaniko. Nak Ji. Nah jadi si kamu wajib kan dia mesol. Oh, Mang usung duit. oh. Nah jadi Ji iwaji agak tak usung pai. Sumpay maksudnya benar ni ko milamban. Ano kumilampan? Ada cok nang utang. Lain kingutang sa. Ngutang sa cawa si kam ngutang pai. Nah, kan si kamu mang usung duit. Mak ngusung duit lain nga hutang. Si kam kan mak ngusung duit. Mang usung duit. Cuman bener tu bayar. Bayak ida. Ya engok ko budak si kam engok Udah ko. si kamu di pokoknya. Siapa si mak anda Siapa si jemoh uang katong di pudan gegok Gegok, lagi. nah. Si kamu siang asa. Emang budak ku tilamon kalau kembaran. Muat kidang wad gegok kecil si kamu siang. Mungkin kita ganudi ku ni. Anu dia ini iwat mesol dia ganudi. Kimuat aduh. Malaju ko. Aduh ayo 20 sia kidang. Yo, kidang benar lain ku hutang lain maksudnya duitnya benar. Patah lagi man. Kamaga makan Ya? besar. Nah ya, benar milamban maksudnya kisangon na. Oh. Dua kam tungga benar ya. Sapa ten kuan aja deh yo. Ni asal-asal ngenigau mon ya. Cuut kudu budak ni kembar kutin lah. Jadi pa ku tuan. Gak jung nom, gak medom, gak mana cukup iwa. Ayo ya agak tekekai. Agak Suka mah pandai cara ngekai ni. Kok candung suka mangedo. Ya iwa jadi pa. Jangan beli. Wasit Wasit liu jual. aja nak beli. Beli suka mesol mengenau ni. Haga dekat kai. Tekekai. Nah, anak mama Kamu candung. mau candung? Kapan nonya jangan aku kelapa. Karena kita ikuti harga ininya upah kan jangan kai ne. Muna ngekai iwan Iwan ji masuk kau masuk apa? Tidak aku pandai ko naman. Gan tadi gan tadi dia sama ngedok lagi saya gratis. Aduh kita man. Aduh mah api. Fikir dia buku pembelum ngedok duit. Aduh gampang man, sepenting Pokoknya kayak harga kinyak dupok kerja ko. Ayo mah api kai pai. Ini man. Ya Piram na upah ne. No, yuk kerja ko kerja pai, ko, kerja ko pai, mang kung kerja doon na niya. Ya, ya kamu nek tak ketenda ko tengok dia kenya betul. Kenal muan ba kuti? Kuti kenal mu ada banyak nya ka budi kuti. Upah Ni ni sini kau. Nah, saya ni tidak mau maksudnya apa ke? Lah, yin tidak sih kamu juga maksudnya. Kamu ni boleh ji pun sa adu jat panggang sa terus muna. Oleh. Cina mana? Kenapa upah ko telu lah. Mo nya saya kau tu sebanyak. Boleh masalah ni kinya jangan ni iwalu ni pandai bak ko dimakahinya. Nah, urusan kutinya sepentingnya ngajak ni upah kutinya. Ji upah ni. Ji. Saya ji zaman saya ji. Ji. Apa? Ji. Wah. Nah. Nah, upah. Ya, wah yo. Wah, nah. Wan ji awas toko. Awas toko yo wan ji dah. Tanda kutin nawi ceriwit. Pokoknya kaya kado dikekai beno, jika makan ibu apoi. Sikam ibu api dudi yo. Tunggu kuti dudi. Yang ngurus kena. Kambalak apoi man, tenang man. Anak kaduat si kekai ni. Na tu di nya sa ten kuan. Dia ada pe upan mak ngena nya sa store ni mengedok. Bang, woi, salah bang. Bang, malah bang. Dan kabur ni ko bang.